So ngasi topic asidi electrolysis of molten NaCl doin tosiko. Sorry. So topic maming dohaniro electrolysis of molten NaCl. Now first the queen kangadabsi molten NaCl haibamga aqueous NaCl ka kadi the difference li hedu yenguko. So first the molten NaCl haragadi molten NaCl haigera or fused NaCl haru samane ko fused NaCl haru samane. So molten NaCl or fused NaCl haragadi nang patra amada sumaina patra amada nang sida thum khara hapo ko thum khara hapo. Hojik nang sida thum yawriba patra sida makhada mai tingkata thagalo of the nangi thum she mapang waramba thum she kari olakani mahi ongini ko. That means solid is converted into liquid never. Yareko in the presence of kana heat ki presence ta nang asai thum mapang waramba do thum mahi da olak to never. Sina kai kauni nang sai thum mahi do molten or fused NaCl haiga never ko. Aduga aqueous NaCl haiba taragadi nang asai dumaina sida container amaloro container thum hapo aduga nang sida ising hapchalo ko ising hapchalakpa matamda nang asai thum do kari ongrani sida su mahi olakaneba asina kai kauni nangi mahi thum hido aqueous NaCl haiga never. Auna process animukpa kaina solid tagi liquid ta convert tawani adu kiana bahadagadi first kitana solid tagi liquid tawuma tamda in the presence of heat never. Yareko aduga ani suba kiasidana solid tagi liquid tawuma tamda in the presence of water never. Auna hojik tawdeba topic sida tawdoisi electrolysis of molten haigera fused haigera asiniko. Ana sidi yengo hojik first diagram yesiko siki diagram ama yesi. So sida electrode hapiko electrode haragadi conductor ni aidi electricity conduct tawbungamba rod che electrode amam hape. Adugo yekpa matamda battery gi negative end jena suman telap ni yekadaba ko adugo positive jena kinanga sanglap yekadaba. Aduga sida nangi siki manung sida electrolyte kana warana mahi she nangi ngasai gi molten NaCl do warane. Ana sigi manung sida molten NaCl waramina nang sigi manung sida kana yawgani sodium ion mayam am yawgani ko aina amakakte ibagini yawbadi sigumba mayam am yawramdoini. Sab manana chloride ion Cl minus ion mayam am su yawramguneba adubu aina nangi inconvenient oinaba ay amakakte yekpani ko aduga sida sigi atin basina minus orani asang basina kari orani plus. Then nangi sigi sida lawdoiba electrode si inert electrode ni ko inert electrode haiba taragadi reaction di yawdaba like platinum electrode kumbado ko. Then sigi battery si on hekto baga kuina kari kangi like charge repel each other haibani ko aduga unlike charge attract haibanina sigi plus charge puriba sodium ion si karomda move torakani nangi sigi negative terminal sida negative ka joint lairiba electrode lom sida move torakane. Sab manana nangi minus charge puriba chloride ion si kanada move torakani like charge repel unlike charge opposite haibanina masi minus nina positive side sida somda move toraktoiba. Yareko aduna kuina sumaina electrolysis to buma tamna nang khangadabsi kana khangani oxidation si sigi meaning si yengadaba oxidation haiba taragadi kuina definition na kamaini loss of electron aduga oxidation si always time kanada thokani anode. Yareko sab manana reduction haiba taragadi
definition gi matungina gain of electron aduga reduction ji kana thokani always time cathode yare ko sumaina khangagadi nang anode tana positive oigadra cathode tana negative oigadra anode tana negative oigadra cathode tana positive oigadra idu khangdoini ko hojik yengasi sigi whole process tawrisi kenoda 8 negative terminal da yengu ko 8 negative terminal da ai hojik negative si cathode oidoira anode oidoira khangdri ko 8 negative terminal da so negative terminal sigi negative terminal sida kana move tawrai sodium ion move tawrai ko sodium ion Na plus ion और Na plus haiba taragadi sodium sina electron ama wat na lame ko electron ama deficient neba yabra means 10 electron kakta lame 11 sugadab ona awat pa electron do ma gain tawna ba hona rakani ko ona electron ama gain tawre aduga kana form tawre sodium form tawre aduna nangi ngasai sigi solution da molten NaCl la yaramba sodium ion khudimakto sigi negative terminal sida sumaina sodium oina deposit tawsilakane sodium oina deposit tawsilado yare ko audi sida tawriba process e kaino sida gain of electron sodium ion sina electron ama gain tawi ko ana sigi process e kauni gain of electron so gain of electron kanada thoi gain of electron kai kawi ngasai reduction ko reduction kanada thoi cathode ta audi sigi kanada oirani 8 cathode ta thokpa reaction do oirane aduga cathode si kari oirani sidi negative oirado yare ko aduna electrolysis of molten NaCl da cathode ta kana form towi haragadi cathode ta sodium deposit towi hagada si sodium deposit torisi chap manana 8 positive terminal dadi kamain torani positive terminal da Cl minus move toroktoini ko aduna nangasai Cl minus se sina hi kare hano electron ama gain torame si 288 lame 287 legadabno aduna magi electron ama gain to bosima lose to no hona rani electron ama lose tore adu kana form tore Cl form tore yare ko awna sigi process kaino electron lose to ni ko lose of electron se kai kawi oxidation kana thoi anode awna si kana onani 8 anode to reaction oigadaw yare ko aduga koina kangadabde ngasai sida kari yaw hai chloride ion mayam ama yaw hai ko aduna chloride ion mayam ama yawbani awna chloride che chlorine chi sumaina Cl atomic form da exist tawbungam deba ko aduna another chloride china sigi same process tawrukpa ama ngairamgane yabra anisi punction ba taragadi kana form tawrani sidana twice Cl minus aduga sidana minus 2 electron sidana kana Cl2 form tawrakane adu sumaina khanbagi mahuta sumaina oina khallobuko aduna nangona su nungaigani aduna samse samgune koina class 9 dagi tamamgani ko chlorine chi mathanda exist tawbungamde aduna diatomic form da exist tawi haibani ko adu sumaina arrange tawjingai nang sumaina khallo hana anode haiba taragadi kai thoi anode oxidation thoi ko oxidation means loss of electron awna ina electron lose hai da sida minus electron e ko adu chemistry da sigi minus electron haina ina de ko aduna sigi minus si sungi product side thangdolo adi kana on grani si plus electron haina sumaina olani yare ko then ingasai gi chlorine di mathan kakta leiba ngamdamina diatomic form da leidoini ko diatomic form da leiramina isi diatomic form ole aduga balance or sigi reaction si balance to motam sida chlorine ani suramina somda kya surani ani surani ana 2 hape then finally charge balance of ko so sigi charge kya no haiba taragadi nang sigi charge sida sigi mamagi coefficient sina into tawada that is -2 tar somchu nangi reactance -2 taba taragadi
ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯨ -2 ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯎꯗꯦꯀꯣ ꯎꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 0 ꯂꯧꯑꯣꯕ 0 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯃꯁꯥꯅ -1 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯅ ꯆꯥꯔꯖ -2 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅ -1 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ -2 ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ 2 ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ -1 ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯐꯤꯛꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 2ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ -2 ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯆꯥꯔꯖ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯅꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ 2 ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯕꯥꯏ 2 ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯇ꯭ꯋꯥꯏꯁ Na ++ 2 electron ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯤꯞ Na ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯦꯊꯣꯗꯀꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯦꯊꯣꯗꯀꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯣꯗꯇꯗꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯁꯤꯜꯂꯣ 2Cl- gives Cl2 + twice electron ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ electron ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒ ꯀꯛꯊꯠꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ twice Na+ ꯀ twice Cl- ꯀ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ twice NaCl ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯤꯞꯁ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ 2ꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤ 2 ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ twice Na+ +ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ Cl2 ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ electrolysis of molten NaClꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ fused NaClꯗ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯅꯣꯗꯇ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯊꯣꯗꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ electrolysis of molten NaCl ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ electrolysis of aqueous NaCl ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ